Fidèle Achille, Jacques Tumukunde, Faïda Ndabo, Yemwili Lipatikana, après bombardement ennemi, régime à Tshisekedi Nifana. Famille, Tupite, Namisari, s'il vous plaît. Tupite huku. Tunazunguruka tu ile masake na tunaenda kala. Pole kabisa. Ma famille, pole kabisa. Confession religieuse, j'étais je lui ai déposé jardin de fleurs. Révérend évêque Joël Amourani, avec tout le membre des confessions religieuses, Tamam Mapasha a déposé jardin de fleurs. Uko mubibona rero abaturage ba Goma, abaturage ba Masisi ndetse n'abandi bo muri Kivu y'Amajyaruguru bakaba bazindukiye mu gikorwa cy'agahinda, mu gikorwa kibabaje cyane, aho abaturage bazize drones zarashwe, zateye ibisasu, zateye amabombe muri Masisi centre ku itariki 2 Mutarama. Bakaba bari umuhango wo kubasezeraho mu cyubahiro. Ni igisebo gikomeye cyane rero ku miryango mpuzamahanga yakomeje kugenda itererana abaturage bo muri Masisi ndetse no mu bindi bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyaruguru, by'umwihariko ibigenzurwa na AFC M23, aho leta yakomeje kugenda ihatera ibisasu bigiye bitandukanye mu bihe bitandukanye. Igoma rero AFC M23 ikaba yateguye uyu muhango wo gushyingura abaturage biciwe mu gitero cya drones nyuma y'ubunani. Ni ihuriro M23 kuri uyu wa kane tariki 7 Mutarama 2026, aho ryateguye umuhango wo gusezera mu cyubahiro abaturage biciwe mu gitero cya drones za FARDC mu ntangiriro z'uyu mwaka. Igitero cy'indege zitagira abadereva cyagabwe n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta Kinda ku itariki 2 Mutarama 2026 muri Masisi centre. Iyi mibiri y'inzirakarengane yashyizwe muri stade de l'Unité ngo basezerweho bwa nyuma mbere y'ishyingurwa riteganijwe kuri uyu wa kane ahitwa mu Bambiro ya Masisi. Nk'uko mubibona rero imiryango y'ababuze ababo, abaturage baho n'abayobozi benshi ba gisivile n'abasirikare bitabiriye w'agahinda uyu muhango wabaje cyane. Ni igisebo gikomeye cyane kuri FARDC nk'ingabo z'igihugu zakabaye zirinda abaturage. Ni igisebo kuri MONUSCO yatoje abasirikare ba FARDC kurasisha izi drones, zikaba zagize ingaruka zimeze gutya. Gusa si muri Masisi centre gusa iki gikorwa giteye isoni kibereye, ahubwo mu bice bitandukanye hakomeje kugenda hagaragara ibikorwa nk'ibi byo kurasa kwa FARDC, aho abaturage bakomeje kugenda bagwa muri ibitero bitandukanye. Reka dukomeze rero tureba uko byari byifashe mu muhango wo gusezeraho bwa nyuma kuri izi nzirakarengane b'abaturage. La mémoire de ses compatriotes lâchement abattus par les drones et les bombardements du régime Tshisekedi. Avec tout le respect, si nous pouvons nous tenir debout à l'entrée des dépits mortels de nos compatriotes. Jerve Kasongo fundishe kuloba. Pole sana kwa Masisi, pole sana ku population ya Masisi, pole sana ku population ya Ufamandu, pole sana ku population ya secteur Osobanyungu, pole sana ku population ya Ituri, pole sana ku population ya Walikale, coordonnateur Corneille Nanga na wapapole, Oshimi wa Bertrand Bizi mwana wapapole, Oshimi wa Sultani Makenga na wapapole, Oshimi wa Mbahati Musanga Erasto na
pole. Mheshimiwa Kanikia nawapa pole. Mheshimiwa Bonipa nawapa pole. Les peuples congolais, la communauté internationale s'intéresse aux intérêts. La tuerie et les massacres ne les intéressent pas. Où sont les droits de l'homme? Où est la MONUSCO? Où sont les États-Unis? Peuple congolais, vous vous posez des questions. Pourquoi Tshilombo ne veut pas dialoguer? La réponse est simple, tuer son peuple pour garder son fauteuil présidentiel. Balitu danganyaka, Balitu danganyaka, Kinshasa, Abwana, Tshilombo. Balitu danganyaka, Balitu danganyaka, Kinshasa. Walisema kama le AFCM 23 ni wauaji, lakini tunaona Kinshasa inaua waduku zetu wa Masisi, Walikale, Ituri na mabombardement na madrone. Mheshimiwa yani Ichisola nawapa pole. Mheshimiwa Henry Waliferwa nawapa pole. Mheshimiwa Dafishi anawapa pole. Mheshimiwa Kimanuka anawapa pole. Mheshimiwa Elilia anawapa pole. Balitudanganyaka, Balitudanganyaka, Kinshasa, Kawana, Tshilombo. Balitudanganyaka, Balitudanganyaka, Kinshasa. Walisema kama le AFCM 23 ni wauaji, lakini tunaona Kinshasa inaua waduku zetu wa Masisi, Mbeya, Walikale, Ituri na mabombardement na madrone. Mon vieux prince avait dit l'œil du chef. Tunalia na bopa moya. Yaya Anthony Nanga, Yaya Michel Nanga, mon vieux Maurice. Kongo inalia. Fundishe Kuloba, Jerv Kasson. Balitudanganyaka, Balitudanganyaka, Kinshasa, Abwana, Tshilombo. Balitudanganyaka, Balitudanganyaka, Kinshasa. Walisema kama le AFCM 23 ni wauaji, lakini tunaona Kinshasa inaua waduku zetu.